Sanibonani kuphinde kuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje kuyilala wena ke Martin wacebisa into umzimba qhamela amahlaka abanye zibaqhumela imali ukuthi ukwazi ngabe usuku lakho lokuqala ulanca to press lapha ke usubscribe button ushare uphinde comment ke kanti uma usubscribe ayikho imali ke hamba kodwa so senzela ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sifaka ivideo hamba phambili ngane kwethu lapha ke ungizwe etalapha khona ke uSmirnoff kodwa ke wabuye wamnxusa futhi wambonga ke indlela akenze ngayo nakasebenze ngayo ngaphandle kokulandela isikhathi eside mlalelo wami cela ukuthi ulalele la behlaziya khona ke nosiqiniseko umfoka Mthembu umlomo weqiniso ala wona uSmirnoff makuthi iphakade lami nguwe ngenzeka ukuthi usuke sanganela kimi lo mfana sengathi ngoba imnandi athi ufana uyeyisa ngiyafisa ungena ku WhatsApp wenu Mchunu ngiconfirm lapho ukuthi conversation ihamba kanjani ngoba yena ngiyakala nawe ibheka la beki phakade ngenzeka ngoba nduthaba umbheko wayigunyaza lento hey ayi khona lapho ukukhuphuka khona ukuthi umuzi kayise awu ayi mfowethu ayi phela yabona ama calls left and right lapho abantu besho bethi isipho sakho ingoma futhi yabona after ujiva ngoba ujiva phela nabo sefaye bevume manje ukuthi base usenganikezwa umbhobho kuthiwe athi welcome to fatherland usengangena kuleyo category mangibhale lapho ngithi mina jiva wena uzokhulumela obaba la welcome to fatherland ngeke kanqabe manje uyabona mfowethu akujiva umculo okwazi ukudlalisa ivoice mfethu ayenze noma yini yabona lento yakho uSmirnoff uyakwazi ukulingisela abantu uyiprovile lapha kwi-album yakhe ivoice ukwazi ukwenza ivoice noma yini yazi ivoice yakhe kwezephola ngayilinganisa noMessi ukwazi ukwenza interview yaligenda uNeymar hey yeah hayi lena uphiwe kakhulu manje sakhuluma ngayo ukuthi into ezomdelayisa isuccess yakhe ilezi yazinto yeah kodwa uyabona yebo kodwa uyabona nje isimweni sika Smirnoff sokuthi angene kubantu nano ngoba uSmirnoff kade wacula kodwa ukusondela kakhulu kuquality ngiyacabanga ukuthi iyona into le emenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi afinyelele kubantu ngendlela okufanele kuyomela mbonga kakhulu ngoba hey ubethithiza kakhulu uSmirnoff yebo ethithize eyibiza ngamala abatheke kambe labatheka lonke izwe leli yeah kubeka phakathi okwesibili nokuthi mawi artist ufanele uyihloniphe ibrand yakho kuhle ukusebenzisana nabanye abaculi nokulekelela abanye abaculi kodwa ukhethe istandard angithi yabona yeah yabona lento yokuhloniphana kwabo nonto encane nomnikezwa yinhle kodwa akufuneki ukutholakala ibrand yomunye icompromise eyomunye ngoba once mawi artist waba submissive to another artist then you are finished noma ungenza into ehlanga kangakanani ngelisasebenza yeah for example ngifuna ukwazi isibonelo uma kuthi umuntu encane uqashwe phesheya you understand yeah uright mayithatha umnikezwa ethatha uSmirnoff ethi abayombhekela uyocula live hayi eyala kodandi nje eyalana ko Springs White wathi come ku uSmirnoff nawe iartist ngesingaye uze kwi-audience kaMaskandi uqhamuka uzobheka bese lo embonga athi ubonga ophathaphatha uyoba iartist nini yena ngoba mawungayiqhenyi kulento awuyindawo yeah ambona sengathi umbuzeni nje awashaya kahle isigince laphana ashayele ihlombe nankuzi lapha mbuzeni nomthenziwa wabonga wakhathala manje